Rido Ya. siap, Rido nyanyi. Rido nanti bikinin lagu ya buat Kak Olga ya. Oh ya, ntar Olga mau beli. Iya saya beli nanti. Ya beli dong, beli. Lu jangan minta, Ya, nanti lu saya beli. beli. Minta. Biasa 20 minta juta. lu beli. Kenapa? Apa? 20 juta. Apa? 20 juta? Sama Ahmad Dhani 5 juta. Sama gue 20 juta. Ya kan ini mah lumayan bagus. Lumayan bagus katanya. Oke kalau gitu kita dengerin. Gue dijual mahal banget sama gue. Rido, ku ingin kita lama 20 pacaran di juta sini. sama gue. Check it out. Deng deng dong deng dong dang dong deng deng dong deng dong dang dong deng deng dong deng dong dang dong deng deng dong deng 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 dong deng dong dang dong deng deng dong deng dong dang dong deng deng dong deng dong dang dong deng dong deng deng. Yo semua deng deng dong deng dong dang dong deng deng dong deng dong dang dong deng deng dong deng dong dang dong deng deng dong deng. Deng deng dong deng dong dang dong deng deng dong deng dong dang dong deng deng dong deng dong dang dong deng deng dong deng. Kau cintaku